iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kumusta pare Badong? Ay, kat nasayat mo da, paray. Ay, kas makita kat. Limok magkanay. Ay, naku naman, paray. Sa bali at talaga mo ti umas asinso ti buhay na. Ay, wunmut paray. Ay, magilibre ka mga ran. Iti merienda ta paray. Ariglado, paray. Marikwanang. Oh, apay ka day, kabadong. May sa karton man dita tinapay, kun may sa case, amay na. What? Na. Nay, nagadun nga kabadong. Ay, katuwan na maray. Tamno mapnagman ni parintay. Ha? Anya! Inteng, gimatang ka iti tinapay kan mainom? Kwa. Nabati mi dagita ka ni pare Badong. Iniyawid ko na. Ay, sayang. Anya? Saan mo't akayat ni pare Badong nga alaan, di nalakaw. Pangal-alaan nga tada pari badong iti kwartada. Daka mo mas dawak mo't nga ran. Tanay bumakbak ng damatan. Awan mo't ti amok at trabaho da kan ni Marituyang. Numuna ta kas lapas pasikatan nak dayjay apare Badong. Anya? Wow! Saan ka lalimok Bimutsog ka pa tatabads. Hanya, bads. Batong ko ng blatan, kuwaraw. Ayaw na niya. Ta saan kayo mo't ang naggapoy di snates? O, anya. Mabisin ka kaday. Ay, medyo nga ron tatabadaw. Apay, at akwartam dita. Ay, anda. Ibagam, numabisin ka. Tapakanan ka. Ay, anyan. Alaman nga ron tatabadaw. Wan, di kagdanag. Much money ako ngayon. Ay, pautangan nakman nga ron iti kwartam tatabadaw. Manuti kayat mau. 50 mil. Ha? Ay, 5,000 lang tatabadaw. Sige, ikang ka. 5,000 lang gayam. Mala, uray di mong bayadan. Ha? Ay, kat nagsayatan nga tatabadaw. Thank you. Day, adda tao Badong. Sino nga taday tayo? Siyak, Badong! Tatayulaw? Hey, umay ko amuan. Nunalako yun ti may sabor na nga old coins. Anakalik iti unag ti kuweba. Ay, kwa, tata. Kastoy nay. Nababakano da dya a klase ti kwarta. Anya? Iso ajak pa'y nalakaw, tatayulaw. Hey, manungamin ti presyo na aya. Kunada, no, kayat yaw. 5 pesos, ti bayad ti maysa. Anya? Ay, kunaklakit din no bumak na nga kaon. Saan mo't gayam? Angam di kagdanag, tata. Kamang biro kak, iti sa balya gumata. Ay, alaman nga road, Badong. Sana balin na nababa. Tinaskan kat malako. Kasanungay daytan Badong. Naskan nga ilimed taking kwa na tipod na tuya. Nalakotan ti daddo mga ulkans. Wina, ikalit ti burnay, iti sirok ti datar, ti balay ta. Anya? Iti kasta, inutin ta kay lalakaw, no awan ton ti kwartata. Kasanun ngay ni tatayulaw. Ay, nalakalang day ta. Ibagatan, naginatang dami, nagitidaan na barbarya, iti nalaka aprisyaw. Wen anya? Payam muna payaya. Nay, naggapuan niya o tatayulaw. Ay, di taman balay da Badong, barok. Pasaray makita kayo ang mapandita balay da tatabado nga. Kuang amin. Jay, saan na masapol nga ibagakpaykan ka? Anya? Tapno ang muyaw. Luko day di atatabadaw. Anya? Isuanuan niya man tigagarayo ijay. Ibagayon kanyak. Ay, dumag ka man nga raw, ta istoryakan ka ba raw? Una, isak mi kwaraw, tata. May sa chiptanaw dito barangay tayaw. Ay, kasta ka day. Sige,
Pagaragsakak amam-amu ka, kwaraw. No kasta, ada nakali day ja ayulaw apagbaknangan, kwarog. Kastangarod ka now. Tidakas na. Inted na kinitataba daw. Anya! Ingkari ka nun ni tataba daw nga agsapol iti gumatang. Ang maging gaita, di nakanupay na lako tinasaong adaan na barya. Ay, ni kabadong paiti ko nam, ay awanan Nuda na barya. Sigurado anang ina day jay kagawad. Huwan nang runa, no barbarya idi pa'y ununa na apanawan. Itinamuak kinitatayulaw. Kasla maawata kaon. Nga anya, Maawata kaon. Nuapay nga adu itati kwarta datataba daw. anya? Ay, isugayam ang nakalaslas-tog ita ni Pari Badong Swerte nga rod ni tataba dong ang kail. Ay agasam ngay dayta. Tirigat na. Lukwan na pa'y langmat ni tatayulaw. Inak man kita ni Pari Badong. Amwag, no mano ti barbarya. Kayat ko akitaan ti burnay. Burnay. Ayunan niya. Oh! Uray siya. Kaya't kumuta makita. Ay, duwata nga rod amapan. Awan ti karga tinasawa burnay, paray. Anya? Kinapudno na, burnay lang abasay, tada. Ayan nga rod dayta burnay paray. Nay, apay ti burnay, paray. Kayat ko makita. Kendo kayat mo siya kung ti gumatang iti burnay. Anya? Day talaga, no mano ti presyo na paray. Si kamot, paray. Nalakalaing, paray. Ayan na nga rod ti burnay. Kayat ko makita paray. Mabit lang, paray. Tayo nakalain, iti sulit ti balay, may. Ito yung paray. Dayta? Wine. Itad ko king ka, iti 5,000 a pisos. Na, kaslasaan mo't nga aglang-lang nga antigo a burnay. Ay, no di mo kaya't, adalataking ka, paray. Itad ko, iti sa balay. Ay, sige. Gatangak manlangan. Thank you, paray. Anya dahito'y aburnay, inteng. Kaslamat, ordinaryo lang. Anya, kitno dayta ti burnay ang nakalida. Sa dino kano tinakakalyanda iti daytoy aburnay. Ay, jakan mo. Samot nga imbaga ni Pari Badong. Tano dito'y masakupan ti barangay tayo tinakakalyanda. Mabalain nga damot karbangam. Ay, wala niya. Nay. Itala ang malagip ko dayta Ay nainteng, di mon tumat ngamin aramatan ti utek mo. Na, Ay, dakkel day ta apakairanudan ti barangay tayo no bilang laeng. ayun, anya. At daw, iti 5,000 a pisos, tatayo law. Dahito'y lang tinaglakwan nyo iti burnay. Kendag iti daan abarya. Wine, nasaysayatin day ta. Ti awan na pulaws, tata. Anya, Malala mo, tagawid kan. Kat di ka nagsubsublipay ditaw, tata. imposible mat no dahito'y lang tinaglakwan nyo. Agyaman ka pa ya. Tain sukat ko iti kwarta, nagiti daan na barbarya. Tanusan, ay awan na. Di yung mula pa kay ranudan dagijay, tatayo law. Anya, Kan may sapay, dito yung mutla ang masakupan ti barangay may, tinakakalyan nyo, tinasawa burnay. ha, Saysayatay, no saan nga, subli pa dito yung tadyalakay. Wun nga raw. Narigaton no mamon ni parenteng. Dito'y barangay kabildatan, tinakakalyan, ti burnay. Kun amangan no ibaga na ti agpaisaw nga dadaan a barbarya. Naimbaglaki din Naimbaga nga awan karga na ti burnay. Anya nga tano pumanaw talaangan dito'y barangay kabildatan. Ha? Mapantapay laeng iti sabali a lugar. Ay makadlaw ni parentingin Nukas tataramidin ta. Iso di kagdanag, tamamati mo nga awan karga ti burnay. Kun mamati may, ati inlakog kinkwa na burnay, kat isaw tinakali ni tatayulaw.
Dwa-dwa ak anggal. Ang mga notiburnay aginatang yaw kat saan apod no nga estudyay nakalita. Ano? Nanginat yung antigua burnay anggal. Ha? Imposible mo't 5,000 pesos lang ti presyo na. Kasta nga taaya. Kan may sa, nalawag tinangag ko nga imbaga ni Tatay Ulaw. Nga dadahan na barbarya karga tinasawa burnay. Ha? Patsak alinang sutan na kayo ni Tata Badaw nga anggal. Ay, paypan. Hay. Sarakak man day jay. Lakay yulaw. Amuwak man ti pudnukon ko na. Ay, sana day tatibur na anakalik iday, kapitan. Sabali day ta. Ha? Ay, no kasta. Inlamang ni pare Badaw, tipudpud no aburnay. Wen, kapitan. Naglibak ni Badong. Ibaga nakit din kada kayaw. Nga awan karga tibur na ya pirak. Ay, apay ngay ngamin nga inted mo kinkwa na. Eh, kuna namot nga main. Nga isukano ti makaamaw amang ilakaw. Apay, asino ko matipang tedan niyaw iti nakaliyaw? Si kakuma, kapitan. Ay! Tadi to'y masakupan ti barangay mo, ti nakakalyak. No kasta. Dito'y masakupan ti barangay, ti nakaalaam. Wen, kapitan. Nga malis tumat day di abadong nga nangala. Ay, luko talaga day jay apari badong tag-agawan na gayam. Ay, jak ko maibaga day taoy. Nga mlino ko nakmat ngamin ni Badong. Saan gaya mamapagpiaran day di atao? Uray santa na pumanaw dito yung barangay Kabildatan. Agtarakan talangan, iti babaw, ito yan. Nay, mayat iti kasta. Saan da makadlaw, no bilang tapadakkelin ta iti husto da iti balay. Uy na, ibagatan to na dakkal, ti maganan siya, iti panagtarakin ta iti babaw. Ay, nalaing ka talaga, Badaw. Iso arugyantan, ti gumatang iti materialis. Tamno pasukatan ta iti dakkal, da iti balay ta. Ay, imayak pare. Ay, sublik na ito'y burnay mo. Apay ngay pare. Nakasaritak nila kay Yulaw. Kahit saan kano aday ito'y tinakali na aburnay. Anya, Ita, ayan tayo pudnong antigo aburnay. Kandag iti karga na abarbarya adaan. ay awan pare. Awan ta mumi ti dayta. Dangarod nila kay Yulaw ang makapanagnak. Agrason ka pa'y lagday. Ha, Yag mo kanyak. Tasak ti rumbeng amangala iti dayjay. anya. Kukwa ti barangay Kabildatan dayjay. Sana para kada kay laang para. Apay ngay nga imbagam kundi pare inteng ti maipapan iti sikrito tayo aburnay. Kun pirak tatayo law. Gaputag sa saor ka, Badong. Iso amayat ka man kun saan. Naskan nga itid mun kini Kapitan Inteng tinasawa burnay. Nangigmaw paray. Ay, masapol nga ron nga kid makamangyawat king ka pare. Naa. Tapay mo't nga kidem ka kat nakamulagat ka. Ay, gaputadyak kayat ang makita ti burnay. Kun pirak ang mayawat king ka. Ay, salbag kid iti kastoy abiyag. Masuron ka. Idin to tasyak ti kunada nga umawat kumaitiday ta. Intay, Eh, dakkel day ta apakairanudan ti si Bubukal a barangay tayo. wala. Maragrag sa kanak. Tadakkel da ito'y makatulaw. Amang padakkel iti pundaw ti barangay tayaw. Ay na, agyaman ka taintalagdaken kaday ta. Wala. Di kagdanag. Saan lang asyak ti mairanod iti daytaw. No di kay ti kaadwan. Amin tayo abu marangay, kasjay. Nasayaat. Sa anak akas ka ni Pariba daw nga managing bubukod ataw. Ay, masapol nga ipakita ang babaan ni ti aramid mo. Wala. Aramidig, tapno awan ti pakasurunan ni Pariba dong kanya. Mayat, dadagaya mo ti danaw dito paraangan ti tersina maray. At da pagbugwan. Wen, kabadong. Dakkel a pagyamanan tayo dayta kan ni Kapitan. Nasayat, Mike. Kamu na tinararamid na. Saan laha nga dayta? Ada pa impaarambid na arang tay di talaod. Ay,
Nakita nga raw, at dapay ginatang dalugan ti barangay. Iso adi mo gurguraan ni Kapitan, Kabadong. Tauray iso tinakaitidan ti Burnay kan pirak anakali ni Tatayulo. Inaramat namat para iti pagsayatan ti kaadwan, tinaglakwan na. Ay, paray. Suray, nung kinagurak ti panangalam iti pirak ken Burnay idi kanyak. Ay, pakawanan na paray. Ay, ewan ang yaman na pare. Eh, napakawan ka na. Ay, agyaman na paray. Kudos kada kayo, Kapitan Enteng. Katsapay ko ma, dadadupay tinasaya at ang maaramidan nyo iti barangay nyo. Kat si kamat tatabadong, saan mo atagi koan, ti saan mo ako kwa. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Saan ka manen nga agin lalaing asi ka ba daw? Anya, agin lalay nga sasawang mo dita. Sumurot-surot ka manen nga grunda ka dagiti tanaw. Kay tumulong nga rod dito'y barangay tayaw. Tanya ko mati may tulong mau. Ay, narigat lati agsasao to yan. Dim ayaan mo. Asyak, ti kalalaingan dito'y kabildatan. Ang mga no agin lalaing ati kayat mo asawang. Anya, Ay, nya! Ay, sos! Banang, nakita mo, no, kasano kalaing ako mugtar ni Kwaraw. Naglay nga kanyang kail. Kugtar ayaday jay. Ah. Kunak nulim magtulaan. Kugtar day jayan tay. Ay, ipakita man ka di ang tim ti insurokon ka nga style ti Danog Kwaraw. Ay, wala. Kastoy ni ante. Ha? Na, Naglaingan. Nagturod ti ka anak. anya klase a panagdanog dayta? Pababamot. Tila isursurom mat dita ka anakam. Sika, intay. Agpartner ka now, dakwaraw, kan Kabadaw nga grunda. Ay, jak ko makayat apalubusan ni Badung ko kahit maray. Apay kumaasaan. Anya nga iti muna iti panagrunda. Iso nga rod nga agpartner da ka ni Kwaraw tapno epektibaw. Awan lat amok anapinta sa pagbanagan dayta. Kasapulan nga amin dito barangay tayo tinaturad a kabarangayan, anakasagana at tumulong, tapno mamin tinar, tilina, kan kapya. Ay katsapay ko mga ruda, tanapintas ti panagtinunos da kwaraw kan badungkaw. apay akas na di pa nagkitam kanyak paray. Damagak man, no kabailan pala ti agrunda paray. Ay, day talaan kay di mo pa nagrundan. Tadyak kabailan nga ramiday. Ay, naglaka. Narigat tupay. Amok paray. Ang mga numatumpungan nyo dagiti kriminal, wano dagiti agtatakaw iti rabi ay. Ay, kinasayatan nukas na paray. Naglaikan. Naturad ni Kwarog aka nakak. Awan makunak. Nalaingak mo pare ah. Na. Mayat, ti kombinasyon na. Naturay kin nalaing. Saan ka pa? Tatabadaw. Apay Kwarog. Daka ka di dita malikodak. Kayway. Awan ka di timadmadlaw mo. Anya ko matimadlaw ko ngay. Wanda madlaw mo, ngagtatakaw. Nay, awan mate. Ang mga nujay sa bali a lugar ti ayanda. Ay, mapantay jay ah. Wine,
Umakarta iti sa bali a lugar. Kakaisuna nagkadwa tinalaing ken natural. Oh, Badong, kumusta nga iti panagrundayo kin ni Kwaraw? Ay ket mayat tuyang. Adda na tiliw yung agtatakaw? Awan pay. Nasken nga agalibtak kayaw. Uray saan mo nga ibaga dayta. Tatalaga analibtak kamay. Nasken anaridam kayaw. Apay aya nga ibagbagam da kita. Kit talaga mo't anaridam kamay. Amangan no da kayo pa'y ti maunaan dagiti agtatakaw. Ay da kami pahimot tigunam. Agronda kayo kadimanan inton bigat ti Rabi kani Kabadong Kwarog. Wen kagawad, rinabi inaitan. Ay, mayat ano kasta. Saan kami agsardang? Aging gaasan mi ang matiliw dagiti agtatakaw. Talaga gayam amaya ti panagkadkadwayo kun ni Kabadong. Ay, talaga mayat kagawad. Nasayat man tanapanunot ni Kapitan apagkuyugan da kayo nga agronda. Hindi pa'y ngay bagbagak dahi takin yung uncle kao. Nga mitalangan na panunot na amayat gayam. Natalnan ton da ti barangay tayo nang runa iti Rabi Ay pudno dahi ta kagawad. Wan. Ngamin, dakkel at talaga ti tulong ti panagrundayo. Ayan na Kwarag. Ayan na di kalaban. Kunak kaya nga da kalaban. Saan na ya kalaban di ko naman ang gagmaw. Saan? Anya nga di nang gagmaw. Agur urok amanaw. Si Kaki di tila ibagbagam. Mayat titurog di manaw. Ito na, tagururok ako nam. Day di manaw. Ha? Ay, wait. Ay, nagmayat kayo di ngagpayson ay titurong na day tama daw. Anya ti makunam tataba daw. Tiliwa kaon. Ha? Winsa ah. Wen ko namang tatiliwa kaon. Sige, tiliwa maun. Tiliwan ka nga raw, dagur urok amanaw. Apay ngay nga tamaray. Awan mo lang ni Badong kun nga agaway. Ay namare, uray ni Kwarog, saan pa'y mo't anagawid? Kano nalpasan ang nagtaraok dagiti manaw. Ay kat aldaw gaya man. Napananda nga ingatan. Ay kat napanda nagronda idirabi Si kakit di may. Ay kat nagawid ako man na. Adayo siguro tinapanda nagrondaan. Ayun anya. Kat anya ngay ti insaganam asidaan ni Badong mo. Kat ne, amangan no nabannog ang nagronda. Ay kat dinengdeng manen amaray. Anya ngay nga raod. Anusan na no anya ti adda. Oh, ay na. Namsuga ka. Manok ko naman ti sindata. Gayam ti agronda, Kwarag. Nalakagayam ti agtiliw iti manok no iti rabi. Ay, kitwa da. Nakaturog da. Anya ti makunam tataba daw. Agrundata man ininton rabi ya. Ay, kitwa da. Agsidatan tumanay, iti manaw. Agrunda kami man ininton rabi ang kail. Ay, naggagat kan kaanakan. Kaduak ni tataba daw. Una. Mayat no kanayon kadwam da dya analaing akong paray. Unang kail. Talaga gaya man nalaing ni tataba daw. Una. Hindi pa grade 1 kami. Nalaingan. Mas daawak man ken Kabadong. Saan ka amabaing? Tadi mo mo't kinut-kuti day taindasar ko adinengdeng. Ay, dinangdang mula, dinangdang. Anti dasdasar mo, makauma. Neta, agriri ka ka iso nga rod ti adda. Ay, nabsuga. Sana ka mabisay. Nangangkan? Wine, manok ko naman, tisindami ka ni Kwarag. Nangan kamot gaya man. Insang putan na kumamutan na. Saan ka na nalagay? Ay, Wine, agrunda kami manay, nintun rabi ay. Agsida kami tumanay, niti manaw. Tataba daw. Rabi manayin. Wen nga raw, panagrurunda manay, Kwarag. Agbirok taman iti agtatakaw. Agtatakaw ay amot ti birogan ta. Kino manaw. Ay, nasukatanan ti birukan taaya. Ti aramidem Kwarag, agsipot ka manay, ti agururok amanaw. Ha? Adu tataba daw. Nood na masiputam, ayaban nakadagaws, tatok makadagaws. Wan.
Nalaing ka gayam at talaga. Akas ko na ni Uncle ka. Enteng, agron-ronda ka di matlaang dakwarog kan ni Badong. Ay, isumati ko na da. Ay, unay kamatan. Ah. Day tamatlan turog mo, tiyamom. Naa. Anyang nga ron ti aramidag. Adamat para ronda. Amwam ano talaga nga agron-ronda damatlaang. Ay na amok at talaga nga ronda da. Jak pagdua-duaan ida. Ay, agtalak kamatlaon ay kadakwada. Ay, siyempre Kasanon nuluklok wanda kalagayam, tasaan da nga agron-ronda. Anya ko matiar aramidan da. No rumwarda iti rabi ingay. Uyan, agreeing ka mo tin ah. Ay, si magpatkan. Ayun mo dahi to yan. Kita masimang peta kung damagan pa ilang. Ang kagipaburag iti danaw. Tanay, lamawan taman dahi to inyawig ko amanak. Nangalam iti manaw. Ay katiniliw mi akin ni Kwarog. Agrunda kayo kunam. Apa nagtiliw kayo iti manok. Apay, dinangdang manay. Tikaat mo si Daeng. Di ka lamaw uma. Manok mo tin ah. Enteng, anya jay lutlutuan ni Kwarog ijay kusina. Ay, manok mat nga inyawid na. Ay, dinamag mo no nangalaan na. Saanan adamagan basta da sidain tayo. Ay, nasken adamagam. Ay saanin nga rod. Ay, mangantay kit di damdaman. Damag ka dyan. Na, Kapitan, ado ti agrikrik lamaw. Natakawan da ka no iti manok da. Na, apay amatakawan da ka rin na bingag ronda da kwaraw kan pare ba daw? Dayta mo ti pagsidsid da awak. Ay, paano nangyari yan ngay? Ay, saan gayam ang mapagtalkan dagita na laeng ken naturod ako nam, Kapitan. Anya ita, papayaban da kayo ni Kapitan. Tapay ka now. May papan kadagiti mapukpukaw a manok. Agriklamon dagiti mapukpukawan iti tarakon da a manok. Naglaing da nga, gireklamo da kita. Nakakulkulbet to mo lang da kiti tarakinda. Kasano nga da mapukaw a manok? Kano ronda kayo iti rinabi? Ni tatabadong tikitamang ka ilsa na siya. Nay, ni Kwarog paray. Asino kada kayo tikita? Basol ni tataba daw. Siyak manin ti pabasulo mo na. Na, Kitno ko na masika tinalaing. Kung na matiliwan ta di agur-uro ka manaw. ay sukatan yaw dagiti tinil-tiliw yaw. Anyamutin paray. Kano nagado dagi tiniliw mi kini Kwarog. Na, ay ipabalod kayo no diyo sukatan dagiti manok at tiniliw yaw. Ay, isa nang kain. Unain, sukatan main. Pare ba daw? Hmm. Kunam analaing ka? Gayam, agin lalaing ka unlay. Ni Kwarog Na, naturid ako na. Agin tuturid lagayam. Saan kaya mabalin nga kadwa? Dakas ti pagbanagan ti panagkadwayo. Nagsinatan tataba daw. Santan nga agrunda. Ay katuwa na. Anya pa ingay. Agrunda tapay kuma. Tado pa'y titiliwan ta manaw. San ka nagtagtagaray? Mangag na kanyang kilmaw. Kit inungtan na talang aruday. Una niya. Paya bandatan tumanan dita barangay hall. Sana ko na mapanagrunda tuya. Nasaya at magnukasta. Bawal ka nun kung na ni parinteng. Day tati ko na ni Kapitan. Rin namanan milag mait dagiti manok nga gurok. Kahit anya nga'y tinaganab yo anang raman. Awang gayam ramraman na dagiti agurok a manok. Ingkakit agbang kagen. Tapno adamit pa kausaran ti oras mo. Ay katuwa na. Anya pa yun nga. Ay natatabadong. Saan ka ngamin nga agin lalaing? Nudakas mati pagbanagan, tiing ka aramidan. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo.
ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ka diti aramidam, Inteng. Agtugtugaw kala diti balay. Kan agtugtugaw kalat takano ije barangay hall. Wenno saan, matmaturog ka. Anya nga ti maaramidak no makatuglepak nga rod. Awan la ka din tinasaya at amaramidam. Nasaya at mater aramidak. Anya tinasaya at ngar aramidam, aber. Agduty ak iji barangay hall. Ay na, Inteng. Kastam kadilatan. Anya ti aramidak kay. Kitawan mo't problema dito'y barangay. Dagiti kumamangken kang agpatulong iti parikot da. Saan mo pa'y ida ang mabagbagaan? No di kat pagsasawam ida. Gungguna da. Nagkuna nga umasidag da pay laang kanyak. No anya ti parikot da. Sanda ko mga iraman Kumamang da pay la sa akin. Anya nga ti bibiyang ko iti problema da. Ay, awan mon, Inteng. Ay, jak amo no anya apanunot ti adaken ka. Wala Apay, parikot ko ayan awan pa'y igatang da iti bagas da. Anunutan daman. Ay na, Maria. Syakman mo ti kutwam. Naggatul ti ulok. Una, alang araw, agkinuto ta. Ay na, naggatul talaga ti ulok. Numalpas ka ako tuwan, siyak tumat at ikutuam. Win agsinublat ta. Ay, anya tararamidan yaw. Ay, agkinkinuto kami, Chip. Naggatil nga min ti ulo mi, Chip. Kasanaw, kasla di kayo magdigdigaws. Agdigdigo sakmata. Uray siya, agdigdigo sakmay. Abay nga rod nga gagatil dagiti ulo yaw. Apay ka di makibibiyang kaya. No kayat mo akat, umay kagtugaw dito isangok. Taikutuan ka man. Sige, Chip, kwarog. Ingkaagtugaw iti sangon ni Maria. Taikutuan na ka. Ay, pakpakawan. Ing kayo katagdigaws. Na? Tapno sana nagatil dagiti ulo yaw. Unanggang, nagaduti makitkita ka babae nga wan trabaho na. Dahil talagis istorya ter aramiden da. Uno sa nagkikinuto da. Anya nga ti parikot mo dita. Mang panunot ka, iti mabali na makatulong kadakwada. Anya ko mati maitulong tayo ngay. Nagmayat ti biyag da tulungan pay laang. Agtugaw, agkinutaw. Saan dapat nga agsugsugal? Ay, agbingbing gunto pa'y dagiti daduma. Bayam ata pagragsakan dapat dita. Ay, sakti masikuran iti kasta makitkita kang gang. Ay, anyat maaramidak kay. Kastada nga rudan. Bayam nga kikinuto da. Biyag da daytan. Iso di ka man makibibiyang. Nagpatingga ka nilata na kastang, Kyle. Oo. Pagparikutam kit din ti biyag ti sa balay. Panunutom kit dia. No, kasano ka abumaknang. Win! Imbis nga awan parikot mo. Pagparikutam kit dagitan. Ay unay kan, Inteng. Nagmayat matisingasing kan ni Kwarog. Ang kasjay kit den ti insungbat mo. Nagipulong kanyak ni Kwarog. Nagipulong? Taan niya kumati maganap na nga no nagipulong. No di mo kaya ti aggaraw. Syakon ti aggaraw. Da kami ngagkukumari ti aggaraw. Anya kumat maaramidan nyo iti biyag dagiti babae nga agkikinutaw. Ay kat irimedyo min Adalan meno kasanaw. Tadi mo mat kaya ti aggunay. Isupay pagparparikutan nyo dayta. No. Di yun labay-bay ang dagita babae nga kikinuto ta umaduti kuto da. Mayat kit di ta kastat ti trabaho da. Tapno maawan ti kuto. Ay, rumwarak man langan. Oh. Tay nakasarita ni Mari Kwanang.
Ngamen, awan kwentam akasarsarita. Ay, siyak pa'y tinakabasol. Kat husto ti bagbagak. Sige padasan tayo, Maray. Barang nasaya ti pagbanagan na. Ay, winman, Maray. Anya nga'y taramidan niyaw, mangtad kayo iti pagpuunan dang aglakaw. Saan siguro akasta? Sige. Adagayem ko ija ile. Nga da pwesto na iti souvenir. Kan aglaklako damutan iti ginansilyo a souvenir matlaang. Ginansilyaw? Wan, nagduduma ginansilyaw. Ada bisti dati ube nga ginansilyaw. Ada ap ti flower base a ginansilyaw. Ada coin purse a ginansilyaw. Kanda dumapay. Ada pa'y ginansilyo at sinilas iti unag ti balay. Ay, wen, Maray. Nasaya at no kasta. Alaman, kasarita tanto manday ta agayem mo, marikwanag. Nagadumat kan ti kutom, Maria. Saan amay ibos? Uray mo't si Kalita. Agkaraanak ngamin dagiti kutom. Uray si ka. Agin inaram ngamin dagita kutom. Pagamuan taagsikog damanan. Inton kwan, aganak da. Ha? Singin pay. Si Kaman. Asinaw ti aga nakitisingin. Ah? Tatabadong. Si kamo gayam. At kinkinuto kayo, dito parangan niya. Una, gagangay ti agkaaruba tata. Asino ti kunayo ang naganak itay itisingin. Ay, dagiti kuton ni Maria, tata. Nagaduti kuton ang agiin naram. Pagamuan, tagsikog da. Sa aganak da iti pasig asingin. Yaks! Ayun ay kayo na babae. Imbis nga nga da kayo dito nga agkikinutaw. Di kayo pala mapan agdigaws ta may kadagiti kuto yaw. Naglamin ti dalong. Masadutak lang agdigos. Di da kay kayat akaida dagiti asawa yaw. Saan man tata? Kay kayat naktupay akaiddan nila kay ikaw. Ha? Oray siyak. Kat no nakaarakop kanyak nila kay ko. Aginggat agsapa ang makariing kamay. Di nakarandan iti kutaw. Uray basta naragsak kami. Katuway. Ay. Wan badong, kayat ko ti makasursuro nga gansilyaw kan agnit iti sweater. Kahit Ikanak man iti igatang ko iti crochet hook kan knitting needle. ha? Kan igatang ko iti sinulaid. Na, kasla kamot na school nga ag-project iti kasta. Kayat kung arog tagsursuraw, iso paya pagkwarta ka. Aya, Iso nga ikanak iti igatang ko iti project kaw. manaw ti kasapulam. Adamay, ti iduldulin ko akwarta. Dayayan, ti gatang mau. Ay na, thank you, Batay. Thank you. I love you, Batay. Ay. Oh, anya, marituyang. Nakasuro kan nga gansilyo. Wun maray. Ay na, nagmayat tupay. Kita man taginan silyaw. Daytoy nay, Nay, Ay, sinano ko ama. anya dayta. Nagkiwing may Tarong maray. tarang. Wun, danda ni malpasan. Na, Jay bulong nati sarunok nga ramidan. ay, nagado agan silyo. Tarong pay. Ka isumutin na surutak ti pattern na maray. O sige, ituloy mo nga rod maray. Mayat dayta. Nga, adda kayo latta dito yung aking kinutaw, Maria Kanlita. Kay, anya ngay nga rod. Awan nga rod aramiden may. Di agkinuto kami. Nga ruda. Imayak, tao may kayo awisan, Maria, Lita. Apay, saan nyo ka di anadamag? Nga da agi sursuro iti agganchilyaw dito yung barangay tayaw? Asinaw. Tap numamuan yaw. Ala, ing kayo itay di barangay haul. Aya. Ay, mayat Ang nga musak baya mapan kayo jay. Ing kayo man payag digaws? Ha? Ka nagsugod kayo man?
Tadi kay kudkud akudkud di jay. Agdigos kami pailang aya. Saanan? Mala, makamu kayaw. Unay kayo na babae, awan babain nyo no kasta. Makamu kayo man langay. Maribanang, mayat mat, adon tinakasursuro iti aggansilyaw kan agnit, wen maray. Kahit si Kangay, aggansilyaw kakadimat, wen maray. Agnit aklangan taagaramid akiti sweater. Kat siyak mat, aggansilyo ak iti shawl. Ala mayat mat kitday, ta isupay nga aramid ak iti tersinak, bayat nga agururayak iti aggatang. Ay katwen maray, mayat ti kasta. Kat ni Maritoyang, interesado mat. Kat nagadaw tinagansilyo na at tarong. Tarong? Wen maray, naglaing matan nga gansilyo iti tarong. Kichay? Wen maray. Ala, nasaya at latano kasta, maray. Ala, nanatoyang. Ay, nag-cute dagita. Tarong mo Kahit si Kangay, anya tiginan silyaw. Ay, nagansilyo ak. Ay, iti bestida ti ubing. Kitaam, Ha? Di ba nag-cute? Oo nga, ang cute nga talaga. Ay na, enjoy. Tikas na nga raramidin tayo. Bayat nga wan panggadan tayo, aggansilyo tayo. Correct, backline. Tamang sinabi mo. Tasyak, agin injuyak nga gangansilyo iti taraw. Nag-cute kaya day tatarong mo. Kilo. Nay, kanya ter aramidin banang. Ay, kwa. Agninate. Anya nga day ta? Ay, ulas. Agninitak iti sweater. Ay, sweeter. Para kanya kaya. Saan? Para lako da itoy. Nangina no bayadan da. Aya. Kadwanen a babae dito'y kabildatan nga awan masnop apanggadan na kat aganggan silyaw. Ay, iso. Wen inteng. Kat makita ka na saya at ipagbanagan da ito'y nga enrogime kada marikwanang. Nalaing kayo matgayam. Wen mas nalalaing kami ngam sika a kapitan. Ha! Ha, ngamen, awan bibiyang mo kadagiti kabaranggayam. Naglaingak tupay. Ay, awan mo, inteng. Agpatingga kalaangan itinagan Kapitan Inteng. Oh? Awan maaramidam iti barangay mo. Impossible. Agtugtugaw kalaang kapitan. Awan maaramidam iti barangay mo. Naglaingak tupay. Siya, tupay ti kalatakan a kapitan. Dito'y ili ti pakpakupak. Agpatingga kaladitan. Kapitan, nga awan bibiyang na iti kabaranggayan na. Angkay, awan ka diti madlaw mo dito'y barangay tayaw. Awan. Di mo ka dinadlaw na dalusan ti kanal. Ngamin, indauluan mi dagiti lalaki dito'y barangay tayo ngagdalaos. Aya. Kasano nga minadiyo amaw? Katawan mo, bibiyang mo iti barangay maw. Imposible. Mapangkang agpaiso di barangay haul, ngamin kalag tugtugaw ijay. Imposible Awam bibiyang mo dito'y barangay tayo ang kail. Ngamin, sadot ka. Imposible. Unang kail, imposible talaga. Imposible analaing ka. Ay, nalaingak tupay. Tinasayat ang kail, rumuar ka. Ingkag pag napagnatap no makitam ti aglawlaw maw. Imposible ajak makita sa anak abulsak. Mala, inakaon. Makamu ka man langan ti biyag maw. Ay na! Nagpintas da ito'y ginansilyaw. Uray siya ka. Kita mo. Ay na, Maria. Nakaadutan itinagansilyo at tsinelas. Lita, isopay nga igatang iti tinapay dagiti anak ko ti bayad dagiti nagansilyaw. Uray siya ka. Ngay, anda kayo manin ngagtugtugaw dito'y parangan yaw. Uray ta saan kami nga agkinkinuto?
aggangansilyo kami, Chip. Ha? Kahit saan kayo nakakutkutaw? Saanan kaano awanan ko tumi. Ngamin inaldaw kami nga agdigaws. Kan, nagbanglo kami itan. Aw! Ala, nasayat no kasta. Sige, inakaon. Ituloy yung tiaggan silyaw. Na, day tamo ilata na gangansilyo iti sinantarong ter aramidam tuyang. Wen ba daw? Nagadumot ten day ta ginansilyo matarong. Wen, nagadua. Kaano naglaingak nga gansilyan? Manungay ti bayad na dagita ginansilyam. Basilaeng nga maurnong. Sa bagay, imbag lang nga dar aramidam Ngam ti mapanla makikakaaruba. Isumag, aggansilyo aklangan Isupay ti maurnong akwartak. Very good, tuyang. Hala, ituloy mo ti gansilyo iti tarong. Mayat day ta. Nagpintas mo tanday tar aramida maswitar, kagawad. Wan ko arog. Adun atin na aramid ko sweeter. Naglayang kagaya maggansilyo iti sweeter. Ketun Uray da na natuyang ka ng tibanang. Day talagang gansilyo ti araramidan da. Ken kaadwan dagiti babae diti kabildatan. Ket busy da nga gangansilyaw. Ta syempre, adamot bayad dagiti magansilyo da. Nasayat launay, nana. Iso nga ita, awanan ti makita nga kikinuto a babae. Nang runa dalita ken Maria. Dagijay dua akakutkutaw. Why, nagagat da itan nga gansilyaw. Imbag ano saan akakutkuto ti trabaho da. Kababain no kasta. Ay sanain, ngamain, kanayon da kanon ngagdigaws. Ket awan kuto da itan. Di mayat. Kung saan lang nga dagiti babae tagang gansilyaw, uray dagiti bakla dito'y kabildatan, ag gansilyaw damatay. Wen nga road. Mas nalalaing dantupay nga gansilyaw ng dagiti babae. Ammom ka din no asino ti number 1 na pagyamanak. Gaputaad dan pakakumikuman dagiti babae ditoy. Asinaw? Sika. Ah. Sika ti kang runaan na pagyamanak. Gaputa sika ti nangisingasing ken ni kapitan. Nuan niya ti mabalin ang maitulong kadagiti babae nga awan trabaho da. Ha? Napanunot ni Maribanang nasaya ti singasing mo. Iso nga ita, addan pakakumikuman dagiti babae nga awan trabaho na. Ay kahit, agyaman akmat kada kayo Tada kayo kada antibanang tinakapanunot iti panaggansilyaw. Wan, uray saan adakkel unay ti matgadam ditoy. Ay nga maurnong. O di dakkel tumat laag. Ay, banag. Thank you, Thank you, iti anya. Ita na panunot yo ti pagkwartaan dagiti babae nga awan trabaho na. Ay katwen ta-concern kami iti kabaranggayan tayo. Iso nga ro da ko naka-thank you. Makita nga men nga awanin aguurnong a babae nga kikinutaw. Ay wen tadadan iti babalay da nga aggangansilyo. Wenno agninit. Nga ro. Mayat gayam. Ay talaga amayat. At least, adamat gadanda, nga uray igatang dalaang iti bugoong da. Nasaya at launay banag. Ita, mang panunutak mo't iti para kadag iti lalakay. Ha? Dagiti lalaki nga wan trabaho na. Nasken nga damo at pagbisian da. O, di nasaya at no kasta. Kahit, anya nga'y tinapanunot mo ang mabalinda pagkwartaan? Mabalin nga uri agluto da. Bueno, depende iti kayat da nga aramidin. Alainteng, nasaya at ti kasta. Ay inaktuman kasarita ni Apo Mayaw. Ta, bareng anda maipa ay naapagpuunan. Ala, padasem latta, inteng. Awan kas iti padasem. Una, tamay mayat nga agpaiso no ada pakakumikuman dagiti kabaranggayan nga awan pang gedanda. Nasaya at launay, inteng. Pakaidayawam a kapitan, ti kasta nga aramidem. Ala, kapitan! Aramidem ti ammom a pagsayaatan ti kabaranggayam.
tawan sa bali amay dayaw, no di si kamat laang a kapitan. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sa bali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdengag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makalinong butag dagiti kay kayo ngay mulam iti higit ti bangkag badang. Uwin nga raw, bumasit ti mamulaan, tanatinungan ay. Uray ko man no agbunga iti prutas dagiti mulam. Saan magtamahugan ni? Nanyang iti kayo? Saan mat nga agbunga? Mausar mo dagita kayaw. Ngamawan mo't ti mabangkag. Apay no mangilako ka no addamayat agumatang. Ayun sa padasa nga ilakaw no damayat agumatang itinaragadi akayaw. Wan man tawan pa'y mo't malako ang mulat ah. Imbagla pa kairanudan mo dagita kay kayaw. Na kayo mati masabat ka o tatabadaw. Nakapalinong kayo ka din itinuangyaw. Ay kutwada, tani aldaw mo tayo. Apay, kapay lagi palinong aya. Imbaga, no saan nga gal-al-al ginuang maw. At dadakla kayo dya asidig tinangiwaywayak. Inaklaan kitaan, tamang nagpuli pa, kat saan na makalinaw. Ay huwag gayan. Ada ka diyan mo, magumatang iti kayaw. Kayaw? Abay, aglako ka iti kayaw. Huwag kumangarad. No saan kit naragadyan, tapno nangingina ti paglakwak iti tabla. Sa bagay, ngayon sakbay ngagpukan kayo iti kayaw. Yung kayo pa'y mangala iti permit yaw, ngagpukan kayaw. Anya, mulak ti kayaw, dagak ti nakaimulaan na, kan bibisak ti daga, itatakayat kung tagpukan, mangalak pa lang mat iti permit. Day tamit nga ron tilintag. Imbag di sumurot kayaw, ngam ti aglabsing kayaw. Ay kalukwan day takwaraw, imay da kaya tinulungan dagita, idi nagmula. Ay salbag daki di ah, itatapukan makibiyang da. Agrub-rubwat ka mag, papanam. Nadamag kaw, dilaklako da asikan han at chinsaw. Inamang kitain no mabalin pa'y. Pag chinsaw ka dagiti kayo ta, Ay kaduna, tapno nangingina mo't lang, ti paglakwan no naragaday. saan ka di ang maiparit ti agragadi iti kayaw? Dahita nga ro, ti pakasuro na. No agmula, awan, dagita aman nakibiyang. Ngam ita nga agpukan na kaun, umay da makibiyangay. Ay sinalbag ki diya. Yalaam iti permit tapno saan ka madaksan. No mangala iti permit, adamanan mabayadan, kasta kaday. At daya librita, mabayadan amin. Dahita ti kuna, didak tinulungan na nagmula. Ngam makibiyang dakidain, iti nagpanugak no pukanay. Chinsumat day taawit mo paray. Apay, anya ti panagkita maya paray. Ken na mga noy bagam manay, naparit ti maadaan iti kinsaw. Ginatang ko da ito'y, segunda manaw paray. Ay, sana siya ti mangibagbaga, no di kat paglintagan, nga yalaan iti permit ti chinsaw. Ay, salbag ki di day talintag. Iparit na mula amin ay. Pagsayaatan tayo mati ibagbaga ti lintag. Anya pagsayaatan paray. Pagsayaatan ka di day ta. Pagbayadan dak no po ka nagtibukod ko amula. Itibukod ko adaga. Abibisak pa'y paray. Ay, di ka makaawat. Yalam ki di ti permit day ta chinsaw, ta ginatang mo ngarod ako nam asikanhan. Ken saan ka abas tagpukan iti kayo, tama ipare. At dapay mo permit na niya naggatangak paray. San pa'y mga expired ti permit na? Sa maysa, kayok ti pukanag paray. San na kayo ti sabalay? Uray ada permit ti chinsaw. Yalam ti permit ti kayo apukanam. Ay nagaduka permit na gitan ngay. Enteng, apay anak karupangat ka sumungad. Dahil apare badong. Saan ang makauawat?
Ay, sigud mo't nga rod asaan ang makaawat ni Pari Badong. Pilpilitik nga ron nga awatan, hindi namit maawatan. Masurunak ah. No asino ti makaawat, iso ti agpasensya, kunada nga rod. Ay, huwag man langin. No, saan la ko maalakay ka, tinapis ka. Ay, di ka man inteng. Eh, Tapisam kit din, di kumparem. uray, lipatan minti pa nagkumpare mi ano kasi ti ugali na. Ay, mabalin ayamat. Uray anya ti ugali ti kumparem, ta kumparem lata. Ay, diyak kaya ti pa nagras-rason na. Magani tata Badong agpukan kano iti kayo na kagawad. Masapol ang mga la iti permit na diti barangay, sakbay ang mapan ijay ili ang mga lamot iti permit na. Dita matimbaga kan kwa na. Ang uminggaraw naman ang tikin na pilisupo na. Ay, kanayon la kontrabida ni Kabadong. Ipatang naman ti madi arason na. Pilosopo alaklakayan, nalaeng arumasaon. Nusan la kumalaklakayan ay nakaraman kanya. Di ka man kwarong, Ah, tapisam katlaklakayan ngam sika. Kamangalay ti permit, ti barangay hall. Ibagam, tamay salaan, ti pukanag. May sakadila ang akayo ti pukanam. Iso ti aramatag a permit, iti panagpukan ko iti kayaw. Anya ti kayat mo asawan. Aramatem ti may sa permit para iti adu akayaw. Ay katanya pa ngay. Hadamot permit. Masiriban da dagitan. Nasirsiribak ng isuda, tuyan. Ay di ka man aramid iti may kaniwasi ka ba daw? Tapay ko ma, kumula mo dagita kayaw. Apay nga yala nga, iti permit. Day tanga rod ti pagalagadan. Inimplementar dalaeng. Ay, masurunak lang iti dayta patakaran. Adulahamay. Mulak nga ron. Noan niya ti kayat kung aramidan iti mulak. Akit isua. Ay agtal na ka man ba daw? Natorturayak. Tasyak ka nga ron. Tiyakin mula. saan ka di may salang timbaga ni nanatuyang apukanin da akayaw kagawad? Hiwan mo't, apay aya. Iti napanak nagpalinong itinuanggaw. Adumat ti pinukan na akayaw. Ay, inggaraw nga rod manan ni Kabadong ti madi nga aramid na no kasta. Madamang agragragadi jay. Ay, una yan. Ay, ada mo inala na permit. Mabalin na ti agpukan. Ngam tinailan na iti permit na. Kat may salang ti pukanin na akayaw. Adumat ti pinukan na akayaw ang kain. Anya, adu ti pinukan na kunam. Unang ka. Ay. Imbag no awan ti umay mang tiliw ken kuana. Kat mangigda ti ungor ti chinsuna. Salbag da dya Pari Badong. Kasanon no da umay nga agpaiso adiin at. Ay, mangiram-raman ti awanan ba ay. Adda ka di may gimatang kadagiti rin agadi makayaw. Ay, adun tuyang. Iso nga yung kagumatangan. Iti na imas amasida. Iilay. Anya ayati kayat mo asidaan. Ay, katamumutin ati paborito kasidaan. Nayunam, tigatangan. Tadain nalak akasinublat kong agragaday. Nasaya at mat no dakadwam. Tapno na dardaras amalpas day taragragadyom. Ado pa iti ragadyan may. Ado nga min tinagorder iti tabla. Pagpatarimaan da kano iti balay da. Ado nga rod ti paglakwam ano kasta. Ay katimbag la pakairanudan mo't iti mulak akayo ah. Pukaanag ki di amin na nakayaw iti turod. Mangibati kamot imbagla a pangalaan iti pagsungrog ti sangana. Imbag la ti sanga ti kayo ah. Taado ti mapido di tarubayan. Ado kanumat ti pinukan ni Pari Badong. Idinto tamay sala ang tinailanad ijay permit na. Ay pasensyaan yun ni Badong kumaray. Saan kumot ang mabagbaghan? Tidakas na, no adda makasipot nga empleyado ti DNR. Ay naspakan Imbagak day taken ko na. Angam kuna namit nga dakanumot ten permit nga nalak. Ay, madanagan ni Inteng. Tamangan no dakas ti ibo nga ti inaramid ni Pari Badong. Ipapilit na jay rason na. Amula na kanumot. Kandaga na tinakaimulaan ti kayaw. Ay, sapay ko tawan dakas nga ibo nga ti aramid na.
Ay nabadong, madanagan da kapitan ken maribanang, no adda ka numadi nga ibunga ti panangpukan mo kadagiti kayo ijay turaw. Ay umapal da laeng, ta medyo adun tinaglakwat. Day talaki da, ti apapalan da. Ay kanya nga rog ngay. Apay nga rog atilay bagbagada ngay. Kayok mo yung pinukang kaw. Kumaano kukuha da? Kukwam nga agpaisaw, ngem adda dagiti proseso a masurawt. Masapol a sumurot kamot a. Ay didak isuraw tamok ter aramiday. Ay, jakamukan ka. Nakurang kan sa talaga iti panakaawat. Isuda ti sana makawawat. Kayok pakibiyangan da kiday. Bibiyangan kaya ti kukuha da. Good morning, kukumaray. Adda ka di baro a madamag? Ay, marituyang. Nabayag basit adi kay napnapan ije bangkag yu ah. Adun sa ngamin ti kwartayaw. Di mo ngamin mapanagarado ni Badungkaw. Awan pa'y mulaan, may. Ado nga minti kwartayo. Iso adi na pa'y masangot ti mapanagarado ako na. Ay namaray, dayjay akinabayag na ay katbasitan na. Nalakamot ang magastos ti kwarta. Ay, gimatang kayo pa'y itidakkel at TV yaw. Nadadaal ngamin jay sigud at TV, may. Iso agim matang kami iti baro, kukumaray. Wun ah, at dalakit di maigata. Ay, adda ka no sumungad a bagyo, Inteng. Sapay napigsa ka no. Ay, un nga rod. Masapol nga isagana man ti evacuation center para kadagiti agkamang ijay. Wun ah, nang runa dagiti adda iti nababaa pasat. Kan dagiti adda iti asidog ti waeg. Sigurado nga dumanan kasapulan iti tulaw. Masapol nga ibagam ka dagiti kakadwam nga opisyales nga agsagana da amin. Pati dagiti tanod. Tumulong damay. No naman ti mapasamak. Ay katuwin ah, Inteng. Narigatan no sakay lagunay no addan ti bagyaw. Isa pa'y kuma. Ta sa bali ti pagnaan ti bagyo. Ay na, nagpigsamutan na ito abagyaw ba daw? Lagkabun namutan ti bubong ti balay ta. Ay bungunan ta iti kaputi ti tibay. Kandado mga importantay. Tamapantan iti evacuation sintay. Alang road, pag tinulungan ta abungunan, kalpasan na, mapantan ija evacuation center. Ay wait, imbaga saan ang mabasa dagiti mapalawan ta. Iso abungunan ta na imbag iti kaputay. Pagrurutapon ta ti bungun na, bareng saan ang mabasa kat saan ang madadaal. Wait, sayang pa'y dagito no madadaal na. Kagat-gatang tapay mga raw. Sapay kumaata saan, pakalaglagipan ka dagiti naglakwam iti tabla. Mala, agawaan ta ka raw, tintan iti evacuation center. Ay imbag ta nakaumay kayo, Maray. Nagpigsa ti todo kan angin. Saan kami kumanga umay dituyon, Maray? No saan amalmalkab ti bubungan ti balaymay? Ay, ano man ang ti madadaal na na ito'y abagyaw. Sapay kumata saan amadadaal dagiti appliances a binungun mi iti silupin ni balaymay. Sigurado ang maikat ti bubungan ti balaymay. Mabasa dagiti adda iti unag. Imbag dagiti appliances, tamabalin asukatan. Angam da kayo ngay. Ay, tinasken. Safe kayo kan ni Pari Badong. Mare. Ay, nagmalasin na dya apagyaw. Nargay mo dya turad. Nagaburanan ta kakaysuna at haluntan. Ah, nagaburan ko nam. Ado ka da tinaigabaur. Ay adu ah, bato pa'y tinaigabaur. Saan na mabalin ang mulahan pa'y? Ay kasanutang arod itan ba daw? Awanan ti talunan ta. Pati dagiti kay kayo nagragasan na rin nagadek. Naigabur da amin ni Jay. Kaawatan alim mo kay tidaga idinapukan dagiti kay kayaw. Iso anarga ay, kat iti pa'y talon ta tinakaigaburan na. Ay, sayang at talaga ti talon. Uray ko ma, no sana nagdadakkel abat bato tinaigabar. Tapno mabalin lata amulaan. Agam saan, Mike? Ay, sayang ti talon mo ang nagaburan pare. Nakitang idinapanak nagiwayway iti inuang. Nakitam gayang paray. Ay, masayangan ak unay. Ay maawatam siguro ita. No, apay nga iparit da amapukan ko ma.
No, mabalit, nagiti kay kayaw. Ta iso tibang protektar iti turturod ken bambantay. Ay, pare. No kumata nang ibati ka iti kayaw, di mo pinukan amin. Mabalin asaan anarga ay ti turod anang gabor iti talon mao. Apay analiday kasi mangpag. Kaslamo narba ti lubong mo. Ay, agpaisap ti imbaga ni pare Inteng tuyan. No kumanagtong palak iti imbaga na, asaan ko apukanan amin na kay kayo yeturad, saan kumaanagaburan ti talon ta. Saan ka di nga imbagak mo laang kan kadayta? Ngam dinak mo dengdenggang. Ay, sakmut lang tinagsagrap, iti madi nga inaramid ka, tuyan. Ay natatabadong. Di ba nagpukan kadagiti kayo, kat mangitunda iti saan anasayaan. Iso ngay dyan tayo ti agpukan kadagiti kayo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Dopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Ano ko anang? Pasaway data tabadaw kan nanatuyang. Awan ka no ti kabuteng da. Anya manen ti kalukuan nga aramid ang dagita nga gasawa. Ni nanatuyang, makisugsugal ka dagiti kukumari na at chismusa. Ni mo tatabadaw, danugan na latan ti asino man ang masabat na no kasta mabartag. Sapay awan nga rod ni Kapitan. Ay, iso nga rod nga awang ka no ti kabuteng da. Dagiti mo't kagawad apadak. Si madot damotin nga aramidan ti trabaho da. Iso nga addan nga awan kabuteng da. Ay, naglastog ka! Kwa, jak lumaban, tatabadong. Kunamlan na sino ka, magmag na! Ay, usto detan tatabadaw. Nay, apay abagaan na kiti kasta. Kaya't kung nga ti dumanog iti tao. Awan mo ti basol na ken ka, apay adanugan. Talagang awang basol ko. Lumabasak lang, mate. Kaya't mau, ta si katidanugan, kuwarag. Ha? Isa ka chip tanaw ti danugan? Ay, uray pa'y si katitip tanaw. Saan kakabutang? Nini. Apay ngay alayatan nakmatayin. Agdin nanog tano kaya't mau. Dak kayat. Takrot ka magama, chip tanaw. Marituyang, nagsapa ka man arumwar. Adda pa pa na, Papanamngay, di ta abagatan. isardeng mo kuman ti makisugal, Maray. Na, asino ka mang ibaga kanyak iti kasta? May sakalaang mat akagawad. Ibagbagak nga rod ken ka, itinasaya at awagas. Tapno agkikinnaawatan tayaw. Ay, uray saan tayong agkikinaawatan? Ay, isaan na kasta, Maray. Mapanak makisugal. Awan ti makalapad kanyak. No kaya't mo di sumurod ka mag, irikap mo na tamabang bangkrap at irsinam, tao may kan makisugal. Hoy, sika! Ha? Siyak, tatabadong? Wayne, sika! Umasinig ka man dito ayan ka. Apay ka di tatabadong? Anay ko! Apay sinipat nakmatlatan. Anya ti basol ko. Anay, nagsakit. Diyak kaya't na ito pa nagrup-rupan. Ha? Apay ti pa nagrup-rupak, tatabadong. Agrup-rupa ka, bakays. Ha? Si ka lang arudan ta grup-rupa, bakas? Nita,
Sumungbat ka pa like. Anay ko, manan! Anay, sinipatak manan! Ay, may kadwa na ito yan! Ang sinumbangin na pingping mo, tapno maasawaan. Ay, maditikas tangar aramidam, tatabadong. Basta kalatan sumipat nga, uray awan mo't basol ti tao ken ka. Ireklamo ka! Pangireklamo mo ngay, kawang maninting batingtang. Ay, unan niya. Iso nga masidag ka man pwede tayo, tasipateng kamay. Ay, gusto mata na. Mapanak man langan. Maruam ka mata na sumipatlatan. Chip, tangay awan ni Kapitan. Si kalangan ti pangipulungak iti inaramid ni tatabadong kanyak. Ha? Anya tinaramid na kan ka? Kita amat ato'y agsumbangir a pingping ko. Nay, adamot nagmarka aramay di tapingping mo, laman. Sino ngay tibalasang anang sipat kan ka? Ay, sana balasang tinangsipat kanyak, Chip. Ni tatabadong. Anya! Sinipat na ka ni Tata Badong. Wen, Chip, nagsakit o. Ay, talaga nagsakit day ta, ha? Abay, anya tibasol mo kenkwana, laman. Awan mat ti basol ko. 5 basak lang. Hindi kuan, inayaban nak. Imasidagak mat. Kapag asidag ko, sinipat na kadagaws. Ay, naglokon ni Tata Badong. Saan ka no amabutang tawan ni Kapitan? Sa nabalay, laman. At damot ni kagawad kwanang. Agreklamo ka kenkwana. Nagadulakit din ayati reklamo ang maaawat ko kontra ka ni Kabadong. Pudno namin areklamo ang makadandanon kan ka, kagawad kwanang. Mamati akadagita a reklamo da. Talagamat ngamin analastog ni Tata Badong. Tawan ni Uncle ko akabuteng na. Apay, di nak nga takabutang. Apay kumakabuteng na ka ngay kagawad. Saan na kamin tupay akabuteng nga tanod? Kata sino ngay ngarot timang disiplina kenkwana diti barangay. Yuray tayon akin ni Uncle Kao. Ay sana mabalain. Ado pa ti maperwisyo gapo kenkwana. Anya ngay nga ti aramidan tayo kagawad. Mang panunod tayo itinasken nga aramidon tayo. Nangaba ka kiti sugal maray. Ay, matlagay ang mga agduplupyas ti kwarta di tabulsam. Ay, jak nga rod amaw no sa dino ti pangiduli na kaun. Urnosam di tabulsam, tapno saan ama pukaw. Igulpit ka no iti arak ko na ni Badung kaw. Ay, saan mo kumaunay apainuman iti arak ni Badung Mau? Amom no makainom, lumastog. Saan mo't amaray? Kaya't naadanugan amin a tao a makita na. Pagpraktisan na lang mo't ita. Ay, madimot ati kasta. Mala, irwar mo jay ado nga arak, tabayada. Ay, sana kun ngaglaklako iti arak. Bayada? Anya ka kiti na ya. Empasardang ni Kapitan ti panaglako iti arak. Sigay, tama pa na nga rod gumatang dita sa bali at tersina. Ngamnay, adda pagpatinggaan ti panaginom iti arak. Saan ngagpatpatnag? Nagkunamay. Ordinansa ti barangay. Ay na, adulahamin day tanga ordinansa. Nagturad ni Tata Badong, Chip. Amok ngamnasken anaturturad tayo ngam isaw. Saan mat nga raud? Tada tayo mat ti mabutang. Nagkuna mabuteng tayo. Saan mo akabutang? Saan? Naturidak. Kas katurad ni Uncle Kao. Kat no idi namin siya na nagsango kayo. Uray kalatim maray. Sino matilastog anang istoryakan kay tiday ta? Nakita. Idi inasitgan na ka kat linayatan na ka. Timmaray ka adagaws. Nasken nga adda kabutang ni Tata Badong. Datayo atanod tinaskan nakabutang na. Iso aron bang lang agbalin tayo anaturad. Naguray ka dyan Ipok kuman. Kwarog naturide! Kwarog naturide! Kwarog naturide! Anya mo't kagangwan. Saan kami anakaturog idirabi? Gaputa nagpatpatnag ang nagiinom dagiti kaaruba mi. Amukaw ti dakdakamatam. Asino kumapay ngay no saan ada tatabadong.
Gaputado ti kwartada, nagpatpat nagdan ang nagiinom. Bagbagaan nyo matidaa. Awan nga minan ni Kapitan Colt. Apay, ni Kapitan Laang ayat yadda karbangan namang bagbaga kadakwada. Saan mo't kit day? Adda kayo mat akakagawad. Apay nga'y, ta saan nyo akabailan abagbagaan ida. Anya nga'y ti serbiyo ang nabutusan ng opisyal iti barangay. No saan nyo ang mabagbagaan datatabadong. Naturedak! Naturedak! Naturedak, met! Naturedak, met! Naturedak! Naturedak! Mas naturturedak! Mas naturturedak! Syakti ka tuturedan! Syakti ka tuturedan! Ha? Sikati katuturedan, Chip? Katuan, mate. Ay, kunak no siyak. Sakitan! Tistingan taman nga ron ti kinaturid mo. No talagamot lang as sikati katuturedan, lumabas kan tuman, di balay datatabadong. Sige, sana ka mabutang. Ipanagnag ka as syakti ka tuturedan. Marituya, mapan ka manen makisugal? Apay aya, ibagam manayin adakas ti makisugal. Abawal dito'y barangay. Agkumarita, iso akayat ka abagbagaan. Ammo kun ti bagam. Balakadan ka tadyak kayat ama isagmak ka. Apay kumaamay sagmakak. Tiliwon dagiti pulis dagiti agsugsugal, Maray. Kasano kumaamamwanda. I-report mi kadakwada ta iso dati umay agtilew. Oho, kumarinak, i-report na kidan. Iso nga ron nga ibagbagakon ken ka nga isardeng mon ti makisugal. Tauray kumari ka, i-report ka do adar aramidem amaday. Tumarayak, ano dadagiti pulais? Agtrabaho ka nga min iti legal Saan aday ta makisugsugal ti aramidem? Ay namaray, may mayat ati makisugal. Agtugtugaw ka laang ijay ang makikatkatawa. Hinton kwan na nga bakan. Aw, dinagmayat. Kabadong, Apay maray, ang dalaang kayat ko nga ibagaken ka. anya da ita. Saan mo kumamot asubsubra ante aginom iti arak? At damit kwartak maray, nga igatang kaw. Bagaan nakiday, nga isardeng kaw. Wen taagrekreklamo dagiti kakarubayaw. Aha, danugag to pa amin dagita karo ba may? Apay, anya tirik reklamo daya maray. Nagtatagari kayo kano no agiinom kayo di tabalayaw. Saan da makaturag? Ay kit anusan da. Apay ngamin na makikaro ba da? Ken adapay naawat ko a reklamaw. Nay, nagadaw na reklamo da ita. Dumanog kan sumipat kakanulatan kadagiti aglabas. Way, naglalastog da. Saan aga po taawan ni Kapitan kat aramidam ti kay kayat mo? Apay ko man no, aramidag amin na kay kayat ko maray. At damang lapid kanya. Iso nga rod abagbagaan ka. Isardeng mo. Mamati ngay magking kakagawad. Hanya ko mati maramidam no kaya't ko ti dumanaw. Nakakita ak matlangay, tisipatay kindanugay. Ni kwaraw, dahi ta nakadumaw, ngagsilsilpaw, di ta waiting shed. Nasigak man, kabuting nakay. Hay, kwaraw! Aw, apa ang itatabadaw? Makasipsipat kay! Nasipaw ko ti imam, amang sipat ko may tipingping ka. Nagpartak ka na ng sipaw iti makwaraw. Aw, apa asipatan nak, anya ti basol ka. Awan ti basol mau, kaya't ka lang asipatan. Madimot ati kasta. Danugin ka man lang. Ups! Nakalisiak. Ay, saan ka mabutang kanya, kwarag? Siyak nga rod itan ti katuturadan dito'y kabildatan. Kabutang kakitdain. Kaano ka pa yan nagbalin na naturide? Italang tatabadaw. Ha? Kasapulang nagbalinak a naturide. Isungay ta, ikang kay ti pagnakmam. Anay, tiniritin mo ba ti makwarag? Anay, nagsakit. Tatabadaw! Agan anay ka, Mike. Ay, anay. John, sino ita ti katuturadan, Ay, talaga asika, Chip. Naturid ka. Gusto na. Ay, sana ka lumaban. Iba't ti makwarag. Nagsakit. Ay, di mo tukulon na. Umay ko reklamo ni Kwarog, Maray.
Apay, anya ti inaramid kan ka ni Kwarog. Agasem ngay, tiniritir na ti imak, maray. Nasakit. Ay, kun nasakit Uray ala nagpukaw. Kun ay nagsakit na talaga, maray. Amumot gayam ti masaktan. Ah, Kastamat laang tirik na dagiti pinaspasakitam. Dagiti dinandanog kan sinipsipat mo, ngawan gapgapuna. apay, di mo paayaban ni Kwaraw, maray. Dusain nyo kumamit, Agasem ngay ti panang tiritir na iti imak. Trabaho dati mang disiplina kadagiti pasaway abo marangay. Isungag nakam kayon. At the pulis? Apay na kita pulis, maray. Umay datiliwan dagiti agsusugal. Ay, nituyan kaw. Ay, sus, delikado nituyan kaw. Ay, mare kwanang, ay istay kagawad kwanang gayam. Apay nga oras siya katiniliw dagiti pulais. Agsugsugal kamot ita. Ibagambutan kadakwada tawaya-wayaan dakaw. Idi pa'y lang amen na binagbagaan ka nga isardeng mo ti agsugal. Ngam di nakmadenggan. Anya nga ita. Agsangsangit ka. Isardeng kunti ang sugal maray. Promise, isardeng ka. Ay natuyang kentatabadong. Agaramid kayo itinasayaat. Tapno agsayaat mat tibyak nyo. Alasigay! Ditang tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects John Ren. May sapay asagop kada kayo di NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenday Toing Estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.